بلگودارن خوشتوی لسر پیلا نوت و 4.3 ایرو کسایتی که گرنگ ولات فرانسا دیگل مایا ایرو برایز برونو اوبر کو ببیجین بالیوز فرانسا یا العراق مهوان رادیو یا سلامه چند بابت چند پرسیارین گرین کنه امی حاولو بدین لریا وی چاف پیکفتنه پرسیاری خول جنابی بکن بگمان چاف پیکفتنامه و به زمان فرانسی به لامی حاول بدین با هواین خوشتوی وی چاف پیکفتنه بکن زمان کردی و زمان عربی جی و مسیو برونو اوبر بله بارز برونو اوبر بالیوز فرانسا العراق ام گلک ده کیف خوشین بدید ناول ویر الاستودیو رادیو یا سلام گلک سپاس بو من جی جهد الخوشیه کو از هاتم میوان کرن الرادیو سلام گلک سپاس بو هوا. On va commencer par cette question. Vous êtes اما بوی پرسیار دست بکین دوهی هنگ لباجار شنگال بون خلقی وان جهان حیات تازه جی خدمت گزارین سرطای بونه هاتین دابین کرن بو نمونه لکرت ساخلمیه پرورده جهومان کرت آوه لسر وی بابطه ولات فرانسا دکاره چهاری کاریان بگهنی تخلق وی دوریم région en général. Alors, d'abord, la France peut... ji destpêkê ez dikarim bibêjim ku Fransa dê baştirîna xwe pêşkeş ji bo razîkirina desalatdarên Iraqê. Ew jî bi encamdana ewel ser milên me Fransiyan li Şingalê. Şingal devereke ku ji senterê welatî ya dûr e, yanî navçeyeka dûredest e ku ev devere cihê serekiya wêrankariya rêxirawa Daeş bûye û gelek astengî بو وی جهه و خلک وی دوری هاتینه دروست کرن. جبر وی چنده شنگالی یا هجی پیشگیری کرنیه که هر کس هفکار به بو وی دوری. لسر وی بابتی ما آخفتن دیپلماسی دیگل دستالدارن عراقی هبوینه و وی چارچوی ما پروژه هین بو خلک دورا شنگالی. Au bénéfice des populations du Sinjar. Par exemple, Le principal projet, c'est un engagement du président de la République. پروژه سرکل سرداخازا سرکمار فرانسا کو پشتی دیدارا جناب وی ها دیگل نادیا مراد الپاریس. اف پروژه دروست کرنا نخوشخانه کیه بو ولاتی نهال سنتر باجار شنگال دیجین کو اف ولاتیه دبی بشن الخدمت گزارین تندرستی. جهه آماجه پیکرنیه نها سنتر کی فریا گزاریا سرطایل شنگال هیا کو مجی پشگیری آوی سنتری کریه به وکرنا پشکا نشترگریان به تایبتی پشکا نشترگریا زاروکبونی بوجنان. جهه آماجه پیدانیه من دوهی به شوکی فرمی اف پشکل سنتر نافبری وکر او جی پشتی سردانا من یا دوهی بو وی دوری دگل شاندکا فرانسی کو اندام سنتر آریشیان او چارسریان الوزارتا دروی فرانسا دگل من بون. هر وسا بارز اریک شیسون کو نجداری کی بناودنگ نشترگریان الفرانسا یعنی افجه نشترگریا کفت کار و کسین شارزا و دکتورین پسپور دوی پشکی برای وبن دناوا سنتری. کواتا اوه اکم کار پیدوی بو کو ما الکرت تندرستی انجام دای. est-ce qu'on peut dire les پروژه دهاتی و چبن Le projet suivant qui est en cours, c'est la construction de l'hôpital. پروژه دهاتی دروست کرنا و نخوشخانه او آماجه پیدایی کو بو دما سال کی اف نخوشخانه دهت دروست کرن. ام پاریس لسر دیزاین و کنسپت و شولت کین. سرک ماکرونی دروست کرنا و پروژه خاص لسر ارک ولات فرانسا کو هر وکی مگوتی پشکا ایکی یا پروژه کرت نشترگریان بو خدمت کرنا جنان و زاروکان. بگمان الدهاتو دی پشکندن هن وکرن و جورندن ین نخوشیان هر وسا ام بخیراتنا دونرندن دکین اوین بکارن مادیان هاریکاریا مبکن دا کوام به هفرا السر کار بکن. Monsieur l'ambassadeur, il بارز بالیوس نزیکی 2 میلیون آواره و پناهجویان بگشتی لعراق هنه لناوا کامپان. یک جهوکاران جی کو نخازم بزورن لاین آسایشه. به فکر او پیدوی چه بهت کرن حیا اف باوریش بوی وان بزفره و او بکارن جاردن بزفر نفسر جهوارن خواه qu'il envisage un retour. Alors, vous avez prononcé le mot-clé, c'est la question de la confiance. و آماجه به پیوا سرکیا بابتی کرکو باوریه
وڵاتیان باوەڕی نەمایە و بزەڤرن. دروستکردنا باوەڕیە ji destpêkê dizivڕîteve bû berpirsiyaretiya serkirdeyên Iraqê. Ew dikarin emn û asayişê li Iraqê berqerar bikin lê em jî dikarîn harîkariya wan bikin. Dروستکردنا باوەڕiyê ji çi pêk dihêt? Destpêkê asayîş e. Pêdiviya asayîşeka wisa hebît ku welatiyên Iraqê wisa hizir bikin wana jiyaneka emin ya hey kirdeweyên xwekujî û teqînewe nemînin. Destdirêjî û tundutîjî nemînin. Bi manayên serçaweyên drûstbûna şer û ajaweyan nabît bimînin wekî beriya niha. Her wisa pêdiviya xizmetguzariyan seretayî bihê dabînkirin ji kertên tendurustî, perwerde û kertên din. Da ku welatî bi sanahî bişin bijîn û ji dumahiyê pêdiviya derfetên karî bu welatiyan bihê dabînkirin. Wate pêdiviya siyaseteka durist ya pêşxistin û geşesendinê hebît ku em dibêjinê cêgîrbûna vê navçeyê bi wateya hebûna xizmetguzariyan û pêngavnan beref aboriyeka bihêz û pêşkeftî. Her wekî me amaje pêkirî, ev berpirsiyaretiya serkirdeyên Iraqê ji destpêkê û em jî wekî hevkarên derekî û hevalên Iraqê dikarîn harîkar bîn û ewa niha em encam didin berêka netewên hevgirtî. Digel vê çendê jî em wekî welatê Fransa kar û çalakiyên me hene, betaybet el buwarê harîkariyên mirovayetî li wan cihên aware û penaber lê heyn. Merema me ew cihên beriya niha ji aliyê Daişê ve hatibûn kontrol kirin. Em wekî welatê Fransa li Wezareta Derve me fermangeha arîşe û çareseriyan heye ku gelek ya çalak e û gelek projeyan li wan deveran birêvet bin. Ji aliyê darayî ve jî harîkar e bo rêxrawên nahukûmî li kertên cuda cuda. Bo nimûne kertê tendurustî, kertê paqijkirina cihên mînan, kertê binyatnanê û kertên din. Balyozxaneya Fransa el rêya van karan e pişikdar e û harîkar e. Et l'ambassade ici, à travers son service de coopération, évidemment, assiste, accompagne ces actions.